On je ta opasnost za Srbiju. Evo dalje će da vam se rasparčava Srbija. Evo kako je krenulo, kako se... I onda se tu manipuliše kategorijom Srbije i kategorijom Jugoslavije, što su potpuno dvije različite kategorije. Ali za običnog posmatrača koji se ne bavi tom tematikom dubinski, to ispada nekako kao nastavak erozije. I onda muftija neprijatelj srpskom narodu. Što je puka neistina, molim vas. Dakle, ja hoću da jasno razdvojim. Dakle, Srbija je moja država, ma koliko mi se ne sviđala njena vlast. I ja upravo dižem ton. I pasoš Srbije vam se ne sviđa? Ne sviđaju mi se neki detalji u pasošu. Pasoš mi se sviđa zato što mogu da putujem. Jel imate pasoš Srbije? Pa svakako da imam i zato sa njim putujem. Ali mi se ne sviđaju neki detalji koji udaraju, koji ne poštuju mene kao građanina te zemlje, ravnopravno. Koji me diskriminišu, koji me ignorišu, a to je opet nije država. To je vlast. Vlast je dizajnirala taj pasoš i pokušava da mi nametne simbole koji ne korespondiraju sa mojim duhovnim, etničkim i drugim simbolima. Drugo, moj odnos prema... I zašto dižem ton? Zapamtite, muftija ako zaćuti, onda ga se bojite. To znači da je odustao od Srbije. To znači da traži neki svoj put. Da li to znači da vi volite Srbiju? Znate kako, pitanje ljubavi je jako delikatno pitanje. Ja toliko volim pojedine osobe, posebno u mojoj porodici, da ja nemam emocija previše za društvene relacije. Tako da nemam još apsolutno nekakve emocija da trošim na Srbiju niti na bilo koju državu. Ja volim mjesto u kome sam rođen. To je moja zemlja. Ja tu nisam došao. Ja nisam nikakav azilant, niti moj narod. Tu su moji djedovi i pradjedovi. Dakle, to je moje. I ja tu relaciju patriotske ljubavi imam. Ali pravna definicija države je da državu čini teritorija, da je čini vlast i da je čini narod. Ja nemam problem sa prva dva elementa države, sa teritorijom i sa narodom, ma kojoj naciji vjeri pripadao. Imam problem sa trećim segmentom države, a to je režim. I samo dok smo kod srpskog naroda, molim vas. Da, izvolite. Dakle, a u relaciji ovog medijskog linča i hajke koju dirigovano radi režim iz Beograda. Vi ćete, na primjer, niste bili u prilici da čujete vjerovatno, za 8 mjeseci mi smo u Sandžaku otvorili za 8 mjeseci 7 humanitarnih kuhinja. Čula sam gledajući nekako večer jednu emisiju u kojoj ste učestvovali. U kojoj sam to ja rekao. Jeste, u kojoj ste vi rekao. A niste čuli da je jedan beogradski medij to prenio. Niti da je prenio da se tu hrani 2000 korisnika koji su mješovito i Bošnjaci i Srbi. To niste čuli nikada. I ako je muftija protivnik Srba, zašto bi on hranio sirotinju i srpsku i bošnjačku ravnomjerno? Drugo, da li znate koliko srpskih studenata studira na internacionalnom univerzitetu koga predvodi... Da li postoji još taj univerzitet? Taj univerzitet postoji i to nikad jači. Jako blistavo ima preko... Kako kada nemate akreditacije? Nije dovršena akreditacija. To je samo otkrivate još jednu dimenziju diskriminacije koja se vrši nad nama, a to je obstrukcija akreditacije. Akreditacija nije ukinuta. A to nije zato što ste vi univerzitet gradili bez dozvola? Nije zbog toga? Šta to znači univerzitet bez dozvola? Ne razumijem. Pa mogla sam da pročitam recimo da ste univerzitet radili bez građevinske dozvole, bez... To nikakve nema veze sa osnivanjem univerziteta. Univerzitet je osnovan u skladu sa dozvolom vlade Republike Srbije. Prema tome je pitanje odnosa sa gradskom upravom koja se obračunava sa islamskom zajednicom ili sa univerzitetom pa obstruira neke građevinske dozvole je potpuno odvojeno pitanje. I to nema nikakve veze sa tim. Prema tome, ovdje se radi o tome da je 2002. godine odlukom vlade Republike Srbije, na čijem čelu je bio Zoran Đinđić, odobren početak rada univerziteta. I da smo mi po tome ravnopravni sa svim drugim univerzitetima u Srbiji. Po novom zakonu svi univerziteti ulaze u akreditaciju. Mi smo jedan od najspremnijih univerziteta za akreditaciju. Znači, po zakonu je potrebno da bude, ne znam, možda koliko kvadrat, oko 2,5 kvadrata, nisam sada siguran po studentu da ima građevinskog prostora. Ne, hoću reći da imamo 4,5 kvadrata skoro kao Oxford. Da ne govorimo o tehnici, da ne govorimo o svim mogućim uslovima. Zašto to imamo? Zato što smo znali da moramo dati 5 golova da nam priznaju 2. A je li to vaš privatni univerzitet? Ne. To je Vakovski univerzitet. Univerzitet fondacija
univerzitet koji je vlasništvo islamske zajednice u imovinsko-pravnom smislu. A u smislu njegovih društvenih obaveza, u smislu visokoškolske ustanove, odnosno usluge, on je ravnopravan kao svaki drugi univerzitet i na njemu se školuju, kao što sam rekao, neko 1000 studenta i jedne i druge nacije. Odvukli ste me sa teme, a to je da vi ovdje ne znate, ne zna veći dio Srbije da se tamo školuje preko 1500 srpskih studenta. Hajde, molim vas, odgovorite. Zašto bi neko ostavio 12 drugih univerziteta u Srbiji pa se upisao, kako oni kažu, kod muftija na univerzitet, studira pravo, informatiku, umjetnost i tako dalje? Pa samo iz 2 razloga. Prvo, što dobija najkvalitetniju visokoškolsku uslugu, a ona je najkvalitetnija između ostalog i zato što smo u nemilosti.